بولتانا کنو و دوسای نو جوریت نیوز یه برباش بود دست پیکه ده سر نوچه دروژه که دا سه کمکوژی به دست رژیم سوری و فروکین روسی و قربانی به دهان کتیبین اسلامی به هفر ایریشی عفرین و شیخ مقصود دکن و برپرسی که پیده نوچه در باسکرنا هیزک امریکی بروج آوا تکز دکن لمغموری هفپیمانیا ناف دولتی خالن داعش ارمانج دکن و حشد الشعبی پیاما پیشمرگه شکاند و هجمارک جوالاتین کرد رواند. ایرو لگندوار شامی شرکی دجوار دنابار ارتش آزاد و هیزن رژیمی لنافچه المرج قومینه شرکی دست پیکریه پشتی که هیزن رژیمی به تانگ و موشکن در دور نافچه توباران کرنه و هولدانک و درباسی همان نافچه ببن لی او راستی بر سوکتوند جهیل ارتش آزاد و هاتنه و هاتراگی هاندن کد انجام دا به 20 لشگرن رژیم هاتنه کشتن و به دهانجی بریندار کتنه. لگندوار ادلب فروکین روسی کمکوژیک لباجار علی حپیک آنیه و تیدا کیمانی چل سیویلی جانا خوش دست دایه و به دهانجی بریندار کتنه. نوچگیهان اوریت نیوز لباجار عریحا دازانین که فروکین روسی بازار باجیر به هجمارک موشکن والهی آرمانش کرن که تیدا بهتری چل سیویلی جیانا خوشدست دانه و به دهانجی بریندار کتنه و زیانک مزن گیهاندن مال و ملکن ولاتیان. نوچگیهان ما دازانین که لیکولین دبن ویران دا بردوام و تخمین هیا که هجمار قربانیان جد چلی زیده ببه. دروژک غمگین ده او لهن دور و نافچین سوریه کمکجی دیجی سیویلان پیکاتن جهلا فروکین روسی و ین رژیمه و لآلی شامه فروکین رژیمه بتندی سیویلن تاغا قابون توباران کرن و ده انجام ده نیزی 25 سیویل جیانا خوشدزدان و بدهانجی بریندار کتن چالکوانان دانه دیار کرن گو رژیمه به موشک و برمیلن تقینر مالین سیویل لناوا قابون ارمانج کرن ده همان دمه ده 8 کس لباجار مهین یه گندوار حمسه جبر توپ و ایریشن فروکین روسی جیانا خوشدزدان و بدهان جی بریندار کتن هروها همان فروکیان بریدان باجار تلبیسه و به موشکن قدخکری ناوا باجار توباران کرن و ده انجام ده جمارکن دیار جی سویلان بریندار و کشتی کتن جبلی گوزیان مزن گهشتن آواهین وان هر بردوامیه ایریش و کمکوژی فروکین روسی و ین رژیمه فروکین روسی بریدان گندوار ادلب و ناوا باجار عریحا و بازاراوی به موشکن قدخکری توباران کرن و ده انجام ده بدهان سویل کشتی و بریندار کتن لگوری آگاهیان گو ده انجام پیشی ده تانها ده بیجن بهتری 40 سویل جیانا خوشدست دانه و تخمین هیا گو او جمار بلنتر ببه هروها لگندوار ادلب 25 سیویل لباجار خان شیخون و معرت النعمان جبر توپین فروکین روسی جیانا خوشدزدان و بدهان جی بریندار کتن سروکارکان ارتش یونانستان داخویانیک دایک و پشتی خستن بالافر روسیا ایدی فروکین ترکیه سینور یونانستان درباس ناکن لگوری داخویانیه که سرکشن ارتش یونانستان که بریا که ترکیه بالافر روسیا بخینه هر روز سینور یونانستان درباس دکرن و تنه او مهه پینجه جاری سینور درباس کربون لی پشتی خستن بالافر ترکیه دستاوردان سینوری راوستاندنه و د داخویانه ده هاتا گوتن که ده 24 مجدار ده روژا خستن بالافر روسیه یا سیخوی 24 6 بالافرین ترکیه در باسی آسیمان یونانستان بونه و جوه ترکیه آسیمان یونانستان در باس نکریه. سرک وزیر ترکیه احمد داود اغلو درباره روجا و پیوندی ترکیه و روسیه دا گوتیه که داخویانیان داویین رایدارن روسیه جعالیه پیوندی هر دو دولتان و ناین قبول کرن. سرک وزیر ترکیه لبالافرخانه آسباگای
جیوینک شطانانی درخست و بری چونه خواه یا لبروکسل روژب نرخاند. اغلو درباری جنازه پایلوت بالافر روسیا یج آلی ترکی و هاتیه خستن و هاگوتی. جنازه به 6 ساعت 1:45 خلق دا لسینور روسیا هاتیه و گوهستن. و نها بردف کلشگری روسیا جی دچه که ده اوه دره و ده جنازه پیشوازی بکن. جه آلی خوا سرکمار روسی ولادیمیر پوتین و پشت روخاندن فروکه روسی فرمان داید که همو تکیلین آبوری به ان قرار ورن راوستاندن. ولادیمیر پوتین و ده فرمان خدا اشکره کریه که ده وجه دسپیک سالا به ده ولاتین ترک به ویزا درباسی موسکو ببن و ده وجه چاودیریه که تند لسر ولاتین ترکی جی بده دما که بخوازن درباسی روسیه ببن. هروسا پوتین حکومت خو آگهدار کریه دا که هاو کارمندین ترک درباسی ولاتی بکن و نابه که آمورین آبوری جه ترکیه درباسی روسیه ببن. بله تماشاوان هجا جبو راوستاندن لسر وی مجاری امنها بر خوابدن باجار موسکو و لگلمه سروک ریخستن آزادی کردستان رائد حسین برز رائد بخیر هاتی و بولتانه خویای کوهین آستانا کوکیان روز به روز دنابرا انقره و موسکو دا بلنده با ده تخمینات دا لهمبر وی که روسیا دخوازه کومکوژیان لسوری پیک بینن گلو ترکیه ترسینا که کل پیش جزا ورا راوستانده. گلک سپاس تو منجب خیر هاتن. ترکیش که هر کار ترکی روسا دستی دیگه داور نکن بله از تقدمنا سخویا روسی او بو صالحی معناها روسای سوری ده یعنی و صالحی رژیم اسد ربو تیرا نتیجه روزه که مجموعات واریسه برز راید ببورین هنکی دم دنگتن نزلاله هگر کو تکاری بی گوتن خواجاره کدن دوباره بکی و تلفنی با اوای کی خوشک ام دنگت گهدار بکن مگو عالیه لشکری را یعنی جلت ضعیفه بو شرط نقابات ترکا و رساله شیری بی وقتی بی دولتا بلی افتا قندنا داخلنا تيارات يا بروك يا روسي الجهادية تركابة يعني النتيجة نجي النتيجة صالحي ما نارو صاد سوري دما صالحي رجيم أسد رما وتركيا يعني كما واجرية يعني حتى إني قصير نرينا كل شخصي بيجنوا نرينا تركيا أجدية أجدنا بلكي يعني في استخبارات نوادي هذا زي بغيت تشيء زر رجيم أسد ما نهاية الهندرية بوليتيكية الرصادة يعني بديجين هاجر مدار تقريبا ام تجاره يعني كانوا قادمين في الجمعه معناها اسد فينا هناك لكن ام ما بدين اسد بديني مجموعات صواريخ شارتات جهان اسد مجموعات جلد خرطه جلد اول جوي اسد تحم عندهم وطبعا عقوبات يعني تشتغل ظروف حتى هذا جايين عاملين في عقوبات ركاب لكن وجود نهايه كلام فرق وجود والله جاري ابوري ده شريف بله ببورنا جبو پرسگریکا که دنگ عملی بورنا خوشتا بخوازنه جم موسکو بر رائد حسین سروک ریخستن آزادی کردستان گلکس پاس بردف که جهیزن یکینین پاراسنا گل یپگل لباجار عفرین دا دیار کرن که داعش جبهت النصره و احرار الشام شر وستاندن و بر خادانه عفرینی بردف که یپگل عفرین فرات خلیل دا دیار کرن که ریخستن داعش جبهت النصره و احرار الشام جسه آلیان و ایریش گندن میرمین و انابای بسر عفرین و کرنه لهزن یپگل بر سبواندانه و 4 جوان دلگرتنه 3 جوان ترک بونه و 1 عرب بویه و دا زانین که ده دروژن بیدا ناسنامه نوان لسر آلاوین راگهاندنه بلاف بکن تا که جیهان به تواهی زانبه به ترکیه چاوا پشتگیریه ترور دکه. ده داویه دا فرماندار یپگه فرات خلیل دا زانین که هزین یپگه لدردور عفرینی هاتنه بلاف کرن و آمدنه برسوه چه شریبه بدن. بردف که راگهاندن هزن برکان الفرات دا دیار کرن که هزنوان آمدنه که لسر زمین ایریشی بارگه داعش لدردور کوبانی و که رق و جرابلس بکن. بردف که راگهاندن هزن برکان الفرات شروان درویش دا دیار کرن
که هێزن وان li bendî demijmêra sıfırın da ku berê xwe bidin bajarên Cerablos û Reqa yên dibin kontrola rêxistina Daişê dana û her du bajaran û navçeyên ji derdora wê ji heman rêxistinê paqij bikin. Derwêş da diyarkirin ku nûçeyê dibêjin ku firokeyên Rûsî bi hevrêziya wan bajarê Minbicê û Cerablosê toparan dike nerastin û da zanîn ku hêzin wan bi tenê hevrêziyê bi hevgirtina navneta wî ra red dike. هر لباجار حلب لتاخ شیخ مقصود هجمارک جو کتیبین اسلامی تاخ به چکین گران تو باران کرنا و هاتا زانین که هجمارک جو ولاتین تاخی جیانا خوشدست دانا و برین دار کتنه. هین جداران این خواجهی جو تاخ شیخ مقصود دانا دیار کرن که جبهت النصره و هین کتیبین اسلامی به هویتی تاخ به توپن هاونا تو باران کرنا و ده انجام ویدا هجمارک جو ولاتین جیانا خوشدست دانا و برین دار کتنه که دنا وانده جی زاروک جی هبونه بیکو هجمارک تکز وره دیار کرن جالی خوا لیوا احرار سوریه دا دیار کرن کو تاخ شیخ مقصود نافچه لشگریه و دوه سیویل دهیاما 24 دمجمیران دا تاخ والا ببن جبر ده تاخ بتواهی راستی چکن گران وره سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان دا دیار کرن که تو جداهی دناورا ریخستنین ترور و ریجیما سوری دا تونیه و دا زانین که ریجیما اسد بهتری 380,000 جوالاتین سوری کشتنه. اردوغان و دو گوتنا خواده لولایت بالسکر دا دیار کرن که تو جداهی دناورا داعش و ریجیما سوری دا تونیه وانی زمان که تو جداهی جی دناورا پارتی یکتیه دموکرات پیده و ریجیما سوری و ریخستنه ترور کودنا واندا النصرایتنا و هموجی konkoljiyanı در حق mafya mırovandı da ki. Oturup konuşması ondan sonra bu hataların karşılıklı olarak giderilmesi lazım. Buna bakmamız lazım. پشتی کو برپرسین کوبانی نوچه در باسمنا بشک جا ارتش امریکی بو روجاوه کردستان دره و درخست ایرو سروک نویزگاه پیوندیان ده دسته براوانی کانتون جزیره دا دکتر ناصر حاج منصور او نوچه تکس کرد و دا زانین که هزک امریکی لروجاوه کردستانه و ده هجمارک پلان لگل یپگه کار بکن. ده هفته بوری ده هجمارک ارتش امریکی در باسی روج آوای کردستان بون داگو آلیکاریا هیزن کردی ده شر لدجی داعش و بکن و ده شروان کرد جی پرورده بکن لی او نوچج آلیه هن برپرسین کوبانه و هاتن رد کرن و نراس نرخاندن لیج آلیه خواه سروک نفذگاه پیوندیان ده دسته براوانیا کانتونا جزیره دا دکتر ناصر حاج منصور تکس کر گو بده هنج لشکرین اپراسیونین تایبتین امریکی در باسی روج آبای کردستان بونا داگو آلیکاریا هیزن کردی بکن و آنی زمان گو اوجی دپلان امریکی دنا داگو شر داعش بکن. الإدارة الأمريكية أعلنت عن ذلك منذ فترة. بشداریا شورمندین لشکری دوی آسته ده ده رولکا پریگرنگ ده تکبرنا تروریستین داعش ده بلیزه تاوی کوبر جی هیزن یپگه و سوریا دموکراتیک بی آلیکاریا هیزن امریکی کاریبون لهمبری داعش بپیش و بچنه لی اپراسیونا پرورده کرنه و پیشکش کرنه چکان پیوسته و ده اوه بردوام به جعالی خواه حاج منصور دازانین گوده پلان امریکی نبتن پرورده و لشکری با و آنی زمان گوده هفریزیه به هیزین سوریا دموکرات را بکا جبرگو او هیز روش بروش فره تردبا و دوماند گوتان ها گلک جوالاتین جیهان گوتنا ده او بجداری شر داعش ببن و لسر پرسکه گوده پیش روش ده هفگرتنا ناف دولتی بلا فرخانین خوال روش آوای کردستانی آوا بکن حاج منصور اولو برسف ده. أعتقد ليس فقط خطط وتدريبات عسكرية فقط. تاوی اپراسیونا هفرزی دناورا یپگه و فروکین هفپیمانیه ده ده هبونا لشکر و شورمندین لشکریین امریکا لروجاوای کردستان پریگرنگ با شورمندین لشکریین امریکا ده پشتگیری لوجستی هروسا پلانان و چکان پیشکش بکن و ده هیزن سوریا دموکراتیک جیین که دخوازن کنترول خوا برفره بکن جوان شورمندان سوده دواره لشکری ده ور بگرن لسر کریز و پیشروجا سوری حاج منصور دازانین گو وقت تخمین کرن دی سوریا ببا میدان شر بو ولات جهانی يجب أن نفهم أن سوريا تعاني من حالة فوضى هائلة.
دوی به ناسکرین کسوری جروشا تفهویه یا مزن و تروریزم پریزرار دبینه و تخمین هنک و او ببه میدانک جنگی ناف دولتیه و اگر او یک پیک هات امریکا به دنگ نامینه ده اوی مجول ببه کل سرزمین در باسی سوریه ببه. هاتنا هیزک امریکی لسر زمین روجاوای کردستان ده مورالا هیزن کردی بلند بکا و دوار پرورده دجی ده آلیکاری کمازن بده هیزن کردان. لباكوري گوندوار حلبة ودنافبرا كينين باراستنا گاليا پگا وهيزن سوريا ديمقراطيك لآليكي وهيزن اسلامستيك لآليكي دنيا شرد جوار دبا ويا پگا دبيجا دي اوي ريل لپيش همي هيزن ترورست ين تركيا پشتگيريا وان دكا بگرن لوي باريجي شروپفچون دنافبرا وان لوان نافچيان رود دا درباري وی که وهين مجاردن اما گنگ شبکنا بمیوان خرم جه استانبول برز عبدالباسط حمو اندام نویزگاه سیاسی یا پارتی دموکراتی کردستانی سوریا برز عبدالباسط بخير هاتي في بولتاني لبري حفتة كي تلعرن وتلحاصل نهاجي هريما عفريني وغندواري ويداري قالوا پشتگانية وبرافانية رجاوي كردستاني تاني اركي ريفابرية خسرية بري هرتشتي ايوار باش بوي قناة اوريانتو تماشوان ايجا بيگومان ایرو گلی کرد الكردستان سوريا قلند داينه تايبت جي وندزانن تلعران تلحاصل اوانا بلي قلندان ایرو جي الشيخ مقصود والاشرفيه اجبرگو اريشك لسر كرداد به اجبرگو كرد دبنگها خدا جبوني ديمقراطيه جبو ازاديه خبادك وبشتي اب هندري سوريا يبو نا ساحك بلانك گو هر کس تیدا اجنده خود در باز که بگومان قلانه کرده مضاعفه دو آلیه جبرویه که جی ام نفاجئن گو دما گو اف پلان تی مشاندن بله برز عبدالباسط نزانم اگر برسوا من هاتا دست منو انام مدخواست تناس بکم گلو مواد تاني ارکی ریوبریه خواستریه که پشتوانیه رجاوای کردستانی بکن نبيگومان اوانا ناركي تنيا لتجاري ابر خدانا قال لي كرد كي نخو سرا ديمقراطي قال لي كرد بل كردستان سوريا برافانيه برخاكا خودت كي و اب خسرا ديمقراطي جي وندزان قال گفتگو جوين چه دبن دجبوني پيشمرگه كردستان روجاوا باواكي فرمي درواز بن ام حموت بارتي ورخصني قال لي كرد امادنا برافانيه كن حمو اوايا جي برافانيه ديمقراطي و كرنا برخدانا قال لي كردستان سوريا كله مندزانن جي بايد تايبت نخوازه شركاتيا كرد لي شركاتيا عربه بخورا دروازدكي وتبلولوجي ام دجن برخدانا قال لي كل كودربه ام اريد كن پشتوانيه كن دحمو واردا بله كاك عبدالباسط لهيرو مديت كو فرماندارن كانتونا جزيره بحثاوي كيد كن كو رايدارن امريكي هيزا تايبت شامل رجاوي كردستان قالوا لهمبر ويكي هون نابینن کو پیاده گاوین پیشکتی آویتیه چه دوار حریمی دا و چه دوار ناف دولتی دا جهیرو هم دبیجن امریکا بخواه پینجا رایدارن و شیورمدن لشگری شاندن روجاوی کردستانه لهمبر ویکی گلو نابینن کو نیزک بونک دنافبر آلین پیاده و ین ناف دولتی دا چی بویا ام نبطرسن دماغو جبوني برجوانيه قال لي كرد بين وامريكا وندزانن برنامج وي تيما شاندن وتدانين وندزان ازمان سوريا داغر كربوا باكوري المان باكوري سوريا هاتي داغر كرن وبامريكا با داعش وقال لك جهاد با لي هكر كرد بروسا ديمقراطيه وامريكا وغربي دبن ام دوين قال لك باشا وامريكا جي يكي غرينغا اساسيه دغو سياسات رجلاتا نابين درسمينه لي او برنامج ام نبطرسن دماغو دقال امريكا بايدي قاود مشن وجبوي برجوانديه قال كرد بي وامجي لقال امريكا على قدارن بل قال اوروبا وامريكا جي على قدارن جبر ام دزانن برسا كرد برسا كناب نتويه تقاسي برسا كرد جناب هريما هرمي دركبه اقليمي دركبه والقاصي غوري برجوانديه قال لي كردستان سوريا هنا جبرويه كيجي ام بشعبكي بوزيتيف جما امريكا چب اواكي ازماني درباسه چب اواكي بجي درباسه جبرويه كيجي اف سياستا غوتي مشاندن
ام بینن گو امریکا و اوروبا و فرنسا و المانیا جی آمادەکارن و بەرنامج تێمەشاندن بۆ نەبەس ئەمریکا تەنێ ئەڵمانیا و فەڕەنسا ژیوێ و برێتانیا ژیوێ دەرباس بێ ئەو تشتاژی دووری بەرجەوەندیە گۆ داگرکەریە بهتر ئالێ ئیران و تورکیا تێدەبێت بۆی کووردا طبعا جبەر گۆ بەرجەوەندیە تورکا و ئیراناژی هەنە دەما دەرباسی سووریا ببن هەلبەت وێ پرسا کوردی پاشکەوێ لێ هەکەر دەستەی ئەمریکا و ئەوروپا و ئەمریکا دەبێ ئەم ئەوە کورد و کوردستانە سووری دبینن د خزمەتە ڕۆژهەلاتە ناوین خزمەتە سووریا خزمەتە گەلێ کوردەیە بەڵێ برێز عەبدوڵباس ئەزە پرسە خۆیە داوی جەنابێەوە بکێمە خویایەک و سیاسەتە دامەزراندنە و شەرمەزادکردن و بەیان و ئستینکار و ئەف چروکن وسا بێفایدە دەرکەتن هیروژ ئەم دبیننە گەلێ کورد لە ڕۆژاوای کوردستانê لە چ دەڤەرێ بێ ڕاستی تەروریستان تەیە 24 دەمەژمێر ji xelkên Kurd ji Şêx Mesûd Ramana da ku taxê vala bikin û ew tax jî ke bi tundî were tobarankirin. Hûn jî wek tevgera Kurdî gelo tixebat tu plan li pêş wa tinene çi bi awayekî ser bixwe çi bi awayekî riya îtilafê re da ku hûn vî şerî re westînin. بێگومانە بە هەوڵ دەدەن ئەم دخوازن بە هەموو شێوایە گەلێ خۆ بپارێزن و دەزانن جغرافیا کوردستانە سووری ئەشرەفی و شێخ مەقسوود و تلعرانێ دەروی خاکە کوردستانە سووریایە ژبەرەیەکێژی هێزن تەرۆر دخوازن انتقامیش کووردا بکن دوێ گەلێ کوردجی بەرخۆ بدێ و باش حیساباتی سیاسی بەربچابن بەرگۆ ئیرۆ پلانێک ڕسما خاریتان و یا ڕۆژهەلاتە ناوی سووریا تێمەشانن لێگومان ئەو تشتێک و ئەم نکارم دەرفەت هەموو ئاولیا ئالیکار بن و پشتەوان بن لێ تشتێک مەهاتیەمە تەخسیر نەکیە و ئەم پشتەوانیە خەباتە گەلێ خۆل قسەمەت و شێخ ئەشرەفیە و تلعرانی دکەن نەبەس وڵۆچیایە کورداژی ئالێ بەحرا سوپید و کەنجی بەربەیەکێژی کورد بە هەموو ئاوایە تێنە بەربچاو چ ئاوایە تەرۆرێ چ ئاوایە دەولەتێن داگرکەر بێگومان قەدەرا کورد قەدەرەکە گەلێکی زەحمەتە پێشە ڕۆژە تێدا لێ ئەس باوەرم پرسا کورد پرسا هەری یەکەمینە بە پرسگرێکە جیهانی و تایبەتجی پشتەوانیە ئەمریکا ئەوروپا دۆزا گەلێ کورد هەموو ئاوایە خۆرتر و باشتر دەبێ ڕۆژهەلاتە ناوین تێ گوهارتن سایکسمیکە کەن و تێگاواکردن دەولەتا کوردی تێ دەمەزراندن و خاریتا کوردستانە سووریایی حتا بە حراسەبی وێ بێ ئەمەشاندن ji بۆنی بەرجەوەندیە بترۆلی و غازێ گۆ بەرجەوەندی مە و رووسیا و ئەمریکا و ئەوروپا لەگەل هەڵبەشن gelek spas bo demo başdariyete birêz Abdulbasit hemû endamê nivîzgeha siyasî ya Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriye ku bi awayekî zindî ji Stenbolê gelme bû. Bulten berdewam e lê piştî nazerekî.